kumana na amanibwa ainge Kitui kwithiwa mainde ye kwisila ivindani yumu kuivya fees muyumbe wa Kitui West Edith Anyenze nukulilie asima iketikile madhina mambesa malikilile na kuungamia kisomo ta amanibwa ni wa makuli madhine skuli leitena ndivimbingi na ile matona kuivicha ayase kaneta mbe yuno itone dhia kila mamanibwa kukwata kisomo wate madhina Onesimus Chalo na mauvo. Muyumba wa Kitui cha uthuloni waswa Edith Nyenze na wakulia si vindani amanywa aingi mananya maya muno kulika grade ya 10 kumana mathina ma fees na wakulia si kwisilia muno ilwa kisomo cha amanywa asuna kwa setabia kwa mato amanywa asuma skulu ni alama tonya kuifa fees wa mamateo ngangana na muno maskulu alama dei. Mwaka usu wa dhenile lakini vinda ino nini nongelele ile ngina nenga ni 60 million onye vyangu nenga ni 65 million saingi Sena zito hizi kwa za max no lumu nopu na kwa hizi wazo zikulu nzio na no sio zaidi ya kozo na zikulu ziki kule ukozwa masako ukozwa high schools kana schools zina mbesa bengi na wati sio kwenda na utwa nenga nembazari wana rike kata kano ngatu nenga nete grad kaza wamejikonze ni basari na watu kaza tuenenge tuwa na kinge grad yesi yoto kila konze tunengo isu na inge zika ima kusoma sige kalamisi kwenye kwenye na kwa school kozi we luanga kozi we kuwe maseno na ninzi yomu noka ile kakodi lakini akuwe sisi wakweza hivya na yo wakatwa waku kana kukeka asoma Nyenze inena nwaweta ivatoa amanywa kutoa maskulu ala mosetwe ethe wamusiye na mathina ma fees iweta kana amanywa asuma atonyerela ko uwenda makatinda malelo ne malatete fees na kutuetina masomoni maana ke kale musi ngai kodise ndi Michael na ke kala musi kiloni bani chao kodise ndi Michael ina kakosoma na kukesoma na mbeza utona katona kwida katona ngangwa nondo na kadi kuna gile ndonga enziani no keza kosa grade yeka kone ngwenda ake nditumu kibindesi na skulu sito muno si andei nyeta ni mheshimiwa nende na kusiokida no kusilengali Nyenze nwaweta kana ona kwithia kwena mefodhia basaris wende kalia kwithia manywasu fees wonde na kulia siku sana kwithia kisomo cha manywasu kina alela ona banini tega yogala nyene ndazi kalange kusisoma somange lakini na kuywe tata baku nene simu basari yana lakini basari yetu ete bazere manene ile tiba nene kuone mukulene genda twekenti kana kaito kasome ukona utoyiwe na bandu masomo wewe haki babokamye na kundukute twasoma onoko na mundu usome tapika business kana kuima ele haki babokamye kana tio mwana awini kwa upende ina kusoma desiana sito na kutukwenda kwiki akipito siana ni sito ndilivota blingwa movo Mutongoi TV Onesimus Chalo.